Evara ve bxêr bînerên Çarpel Medya. Em îşev bi bernameyekî nû bi we birêzana rane. Navê bernama me medreseyên li Kurdistanê ye, herçend navê medreseyên li Kurdistanê lê têda gelekî tişt em ê di nav wî binê wî navê da ji bo we pêşkêş bikin, bixin mijara bernameyê xwe. Hûn dizanin ku di pêşiya vî bernameyê de bernamekî bi navê Çarşema ve bixêr hebû. Di wî bernameyê de ez û rêzdar Ziya Avcî me gelekî bernama çêkir. Di nav wan da me behsa Pîremêr kir, behsa Mesture Xan kir, behsa Şêx Mehmûdê Berzencî Bazîdî kir, behsa xêr û beriya raporekî ku sixûrekî Kurd nivîsîbû me behsa wî kir. Di nav ewkê dîrokzan Doktor Kemal Mezher da û anha jî em ê bi we re li ser bernamaya xwe biaxivin ka em ê di vî hileqeyê de, di vî zincîreyê de ka em ê çi pêşkêşê we bikin. Helbet di vî warî de eger ku hebin pêşniyarê we û daxwazê we jî em ê bigirin, em ê wana jî li ber çav bigirin, binirxînin û heta ji destê me bê em ê bi we re wana jî di nav bernameyê xwe de bicî bikin. Hûn dizanin Ziya Avcî pêwîst nake zêde bi me ew kirin ku berê jî min behs kir, me gelekî bernama bi hev re çêkiribû. Ji wê ve jî em tev birêz Ziya Avcî nas dikin ku nivîskarek me ye, dîrokzanek me ye. Belê birêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî. Spas dikim, gelek spas. Eva demekî me em ji hev dûr ketibûn. Me gelekî xema wî jî dikir. Carek din piştî sê mehî, çar mehî carek din em hatin bi hev. Ez gelekî kêfxweşim ku em bi hev re bikaribin li ser dîroka welatê xwe, dîroka xelkê xwe, kar û barê xelkê xwe û ê nivîskarê xwe, ê melayê xwe, ê civaka xwe bi giştî ku em bikaribin biaxivin. Ez gelekî memnûn dibim û ji bo xortê me nû jî dê helbet bi kêrê wan bê, ewana jî dê gelekî sûdekî mezin jê bigirin. Berê ez carek din dibêjim tu bi xêr hatî hema yekser em ê dest bi danasîna bernameyê xwe bikin ku ji vê pê de em ê çi bikin. Em îro di vî bernameyê de em ê behsa wan tişta bikin. Ama ji cenabê te ewkê bidim cenabê te em dest pê bikin ka em ê çi bikin. Belê gelek spas. Silavê xwe ji bînerên Çarpel Medyayê re pêşkêş kirin û hêvîdarim ev bernameya nû ku me daye pêşiya xwe em bikarin bi rêya vê bernameyê re mijareke gelek giring a perwerdeyê li Kurdistanê. Bi taybetî perwerdeya piştî İslamiyetê. Mixabin perwerdeya li ser perwerdeya beriya İslamiyetê qasê ku ez zanim zêde belge materyal mixabin destê me de tune tiştê ku em ê behs bikin mesela medreseyan ev berhemên piştî İslamiyetê a di nav Kurdan da ye. İşev em ê mijara îşev yani bername îşev bikin du beş. Beşek em ê vê bernameya ku me nû daye dest pê kirin em ê bidin nasîn. Yani medrese çi ye? Destxet çi ye? Keşkûl çi ye? Destê me de li ser destxet keşkûlan çi hene? Çavkaniyê me çi ne? û ev çavkanî çawan amade bûne? Kengê ev çavkanî wek hatine tomarkirin, berhevkirin, wek kitêb hatine çapkirin, ev bi Kurdî behsa wan bikin. û piştî wî eger wextê me bimîne em ê bi Kurdî behsa medreseyan bikin. Perwerdeya di medreseyan da.
جیانا مدرسه دا بکرتی جبر کو gelek qasê ku ez zanim hem li Bakur li Başûr xwe ez baş zanim ku mamoste Eladîn Seccadî cara ewil behsa ew tiştê ku me li ser medreseyan gotin bi awayekî dirêj behs kiriye Seydayê Mehmet Alî Qaradağî jî cardin li Bakur jî û çend kesan li ser medreseyan berhem dane û li ser nivîsandine û ji ber wê em dûre dirêj nakevne nav mesela medreseyan. Em ê bi kurtî wek ku fikrek me jê bînerê hêja da çêbe em ê behsa medreseyan bikin. Belê mesela bin ew navên talî, destxet û keşkûl em ê bi kurtî behsa wan bikin. Çi ye destxet? Destxet ew belgene, ew dokûmentên ku di medreseyan da wextê ku metbeet tune bûye ji alî feqeyan ve meleyan ve û kitêbên dersê, kitêbên ku derveyê dersê yani kitêbên rêzê ê derveyê rêzê wextek ku wek ku me ku çapxane û tune biye çi biye ew feqeyên wan medreseyan da meleyên wan medreseyan da hem wezîfeya çapxaneyê digirtine ser milê xwe hem jî wezîfa weşanxaneya îro yani hem çapxaneya îro ku em zanin hem jî weşanxaneya îro vî wezîfe girtine ser milê xwe. Kitêbê xwe yê dersê, kitêbên xwe yê ku xwestine li ber dersê re bixwînin bi dest zêdekirine. Vêca ev çawan hatine berhevkirin? Kî berhev kiriye? Li ku berhev kirine? û çawan wek kitêb hatine derêxistin eger misada bînerên hêja hebe ez dixwazim wiha bi kurtî vê melûmatê jî bi wan re parve bikim. Destpêka sala 1970 da li Iraqê qanûnê derdikeve navê qanûnê qanûna parastina keleporan e. Yani ew berhemên kevin, ew destxetên kevin, ew keşkûlên kevin, ew tiştên di medreseyan da berê ku hatine xwendin qanûnê derketiye ku wan keleporan wan eserên kevin berhev bikin li cihekî da biparêzin. Wextê ku ev qanûn derketiye Kurdê me jî ji firsetê îstîfade kirine rewşenbîrên me yên Başûr, zanayên me, alimên me ji vê qanûnê îstîfade kirine û pêşniyar kirine ku ji wan re jî yani ji Kurdan re jî bütçeyek bê amadekirin ku ew keleporên, ew berhemên, ew destxetên ku di nav xelkê de hene û heta niha hatine parastin bi peretî bistînin. û bi awayê komîteyek hatiye damezrandin. Ev komîte berê jî belkî me kurtî behsa vê meselê kiribû. Ev nav xelkê da digerin salûxê berhemên wiha yani ew keşkûl, destxet tiştê wiha li ku didin diçin wan bi peretî distînin. Piştê ku nav xelkê da wan berheman berhev dikin ewa biryara dewletê, dewleta Iraqê di kitêbxaneke navê wî kitêbxana Saddam da berhev dikin û piştre komîteyek datînin ku tasnîfa wan belgeyan bikin. Yani bi rê ku pêk bikin û her belgeyê reqemek bidenê û ji bo ku kesê bixwazin di vî warê da lêkolînê bikin ji wan re rihetî çêbe. Vêca yek ji wan kesên ku di destpêkê de heya dawiyê ku di vî karê de xebit ye Seydayê Birêz Mehmet Alî Qaradağî ye. Mamoste pêşiya ku em behsa wî bikin Belê. Cenabê te behsa destxeta kir. Dikarî hinekî behsa keşkûlê jî bikî. Keşkûl çi ye? Belê.
ولی که امی بات نسره لیم مادم دو پرسکه کشکول وک اوا ایرو و ام بیجن مقابلی ویا ایرو کو ام او بکن بدن ناسین وک دفتر نوته کیه ام بیجن بری کسی کو جخوا حس کرنه کسی کو ام بیجن ادب دوست بیه کسی عاشق ادب خو بیه کسی کو ام بیجن سیدای خوانده کو ام بیجن آگاه وان لسر شاعرین کبن شعرین کبن کو هبویه این طایبتی کلاسیک ام بیجن جماعت دارونشتونه و شاخی ام بیجن تلویزیون تیچه ساتونه بونه وقتی کو دیوان کلاسیک کبن دا روتنشتن ام بیجن کسی عالم کسی زانا کسی خو حسکری مجال خبردان وان پرانی لسر ادبیات بویا لسر ام بیجن عالمان بویا لسر تیچه وها بونه ام بیجن دوی جواته دا وقتی کو کسی کی شعره کی خوانده به کو خوشاوی کسی چوبه رونشته اوی دفتر خوی نوته دا یعنی وی کشکولی دا نویساندیه و ساچیبیه ام بیجن 20 سال 30 سالان که او کشکول ایدی او خاص مزم بیه هنه کشکول هنه کو 500-600 رو پلن و او براستی جبو طایبتی جبو ما کردان وک خزینه که دستایا وان کشکولان دا به صدان حتی کارم بجن به هزاران شاعر می کبن به دست کتنه حتنه پاراستن گهشتنه حتی دمامه و کشکول به کرسی اوه یعنی او دفتر نوتی کسی ام بیجن خوانده ایج خو حسکری ام بیجن وقتا گلک درش او کشکول جالی میرین کردان و جهات نو کرن یعنی کشکول میره کردان هبینه ام بیجن مثلا ام بعض بکن ده پروگرام خوین بیدا ام بیجن کشکولا محمود پاشای جافی yani sağlıklı مرو بروجان بده خلاص نابی yani اوقات برهم دستایابی کشکولی دا ام بیجن خلاص بونکو yani جبو ادبیاتا کردی جبو زمان کردی جبو ام بیجن عرف عادت کردی وک خزینه که و امین پروگرام خوی پیدا نتنی اف کشکول به کشکول دینجی امی بحثا بکن yani kurtu keşkul eve. Beli. Beli. Em bizverin evi xwe beli. Beli. Em burada sad Kaynağa xwe beli serkaniye xwe. Ev destxatin ku berhev kirine û Seydayê Mehmed Alî Qaradağî di neh cildan da yani çap kirine. Neh cildan da weşandine wan. Ev neh cild destê min ketin çend sal berê min kurmancıya wan û latînî kurmancıya wan amade kiriye û hêvî xebateke hê gelek dirêj ra lazim e ez hêvîdarim navbera wan 2-3 salan da em bikarin wê neh cildê pêşkêşê xwendevanin hêja kurmancî axê bikin û lê beriya wê em ê di vê programê da her carê em bêjin li gora rêza wan neh cildan bi cilda ewil dest pê bikin heya cilda nihan Seydayê Mehmed Alî Qaradağî wextê ku proja vê xebatê çêkiriye bi vî awayê rêk û pêk kiriye destpêka her cildê li gora alfabetîk yani ji elifê bigire heta cipadavî heta ew medreseyên ku ev hicre medreseyên ku ev destxet tê de hatine nivîsandin hem behsa reqema ku ew destxet tê de hatiye qeyîdkirin hem jî tarîxa nivîsandina wê destxetê hem jî li kîjê medreseyê li kîjê hicreyê hatiye nivîsandin navê wan li gora alfabetîk ew kirine gora programa ku min çêkiriye
بریا هر برنامه امکی ماسی 10 دقیقه بحثا وان مدرسه کو اف دستخط داد نه نویساندن یعنی ام بیجن حرف آیه حتی حرف واوی بله امی بحثا وان بکن ویجا اف دستخطی هان گلکن یعنی بدهان 1000 دستخطن السيدة محمد علي قرداغي ام بیجن بحثا حمو دستخطا نکاجه بکه او دستخطی کو گله گرینگ بونه او دستخطی ام بیجن راست علاقه وان به زمان کردی و یعنی زمان کردی تخازه بلا گورانی به تخازه سورانی belki gemin çünkü nüvisandına Surani gerek direkt despektiye kurmancı mesela dedihane sala em 16 17 18 bir avay ev kiriye yani berhem ahva ev tekus kiriye ve emi her bernameyda despeka bernameyi 10-15 دقیقه بحثا وان اوان بکن بحثا وان دست خطا بکن جمعنا چه اوت کرد بخشیله یک جاره که چند مدرسه کردستانی کوهنه دوی اوی دا دوی پیشکش دا او درکبن ام بیجن مدرسه اخلاصیه بگره حتی بچه گیره حتی بچه سنه حتی 4 parça کردانه مدرسه 4 parça Kurdistan'ı her destpeka her cildeki ve xabatı da ve ne cildi da heye emed her bername da qatı 10 dakikan van peşkeş bikin. Beli. Eca em bejin keşkul cardın. Keşkul hev cildin destimeda. Yani emi her cari em bejin canan bahsa henek ders xatan bikin, canan henek bahsa em bejin keşkuleki bikin, keşkuleki bidenen askirin. O ka ev keşkul çıtı da heye. O em nikarin ku bidetay hamu keşkule bidenen askirin. Lekke masi em bejin navaruka keşkule em dikarin bi binerin xoyin hejara par bikin. O binerin heja o qat nebe bibe خوی آگاهداریه کو گلک جاران بحثا جاریا ادبیات کردی جاریا بیجن پرورده بناو کردان داد دیکرین و امی به رای خنا بر سوان کو که مدرسه دو کردستان دا چاوان اوقاس بلاون یعنی چاوان وقت بیوکان آجاردانه ام بجین سیدای وان ور بربرزکان ور بربرزکین بهاری وان مدرسه خمراندنه و به کدا خو به ام بجین به حمو ازیت حمو تحدایان و امی بحثا وان تشتام کن و ایجا دوان دست خطان دا چه هنه دوان دست خطان دا ام بجین نه تنی کو ام تشتین ادبیات هنه وك بوير هناك كاس رابونا او بويرين بريا خوا او يه دورة خدا وكرونولوجيك اوان ويساندنا ام بيجيكو ام بيجن لموسلي يان سليماني يان الهوليري يان ديابكري ام بيجن نخوشات طاعوني وقت كو دركتيه وصالاوي ام بيجن زراري وك نوت كرتيه وبالدهان روبل تشكي وصلا ام بيجن دوان دست خطان دهانه کو هات نبرهف کرن امی بحثا وان بکن ev چیه ev çavkaniye ke gelle kece jmu dirok Nüvistan jmu leran çavkaniye ke gelle kece o emi basa çi bejin ev dest xat basa çi ne derve wan em bejin basa şairanın ne ev şairin ku em bejin yan em bejin kesin meşhur kesin binabu denk Kurdan ku merdoxi embejin diroka zanay Kurda yan embejin Mehmed Emize Kibek ku meşahir ekrat da ku bahs kirne ne evin ev kesin insanın ku hayanha navevan diroka edebiyata Kurda darbaz nebine bahsa şaydan nahat nekirin emi bahsa wan bikin
يكو حتى ها هات نكرن أما بحث وان هات نكرن مالا وان آبا أو كسي كو بحث كرنا أو جبرني خلاص بنا لأبي هان جارن جبرني خلاص بنا لجلك كسي كو انترسا وان بمجاري وان راهيا لكن هاي وان جيتونو أمي بريا برنامج برنامج كو أمي بماشينن وان ام بيجن او بكن ام بيجن بدنا ناس كرن يعني ابجبو ديركو ادبيات كردي جار خزينه كما زنا بيشتوي كما وكي كما قلت ام بيجن هم فايده ديركو بخرايا هم فايده ديركو ادبيات كردي راهيا هم فايده ناسينا شاعر ما شعر وان هيا يعني باواكي برالي ev destxetê han em bêjin sûdbexşin û hêvîdarim ku em bikarin bi kurtî wan bidene nasîn wextê ku wek kitêb jî derket ji xwe ew kesê ku bixwazin hên zêdetir lê em namîne hêviya wê namîne hêviya heta ku kitêb derkeve ew dikarin em bêjin direngî bikeve. Belê wêca ev bêjin ev destxetê han tenê ne em bêjin behsa ew ê behsa em bêjin şeir û tarîx tiştê wisa ku em dikin hene behsa medreseyê din jî hene em zanin ku di Kurdistanê de qasê ku ez zanim ece lêkolînê min falan tune dîwarê da lê du cure medrese mirov dikarin medreseyên Kurdistanê bike du cure yek ew in ku medreseyên xaneqanin xaneqa û tekyaya em bêjin ew medrese statûya wan û em bêjin xwendina tê da û di hinek xusûsan da ji medreseyên normal ê li gundan li nahiye bajar û qeza û bajaran biçek ferq heye navbera wan da mesela ev medreseyên xaneqayan da em bêjin ratib yani xarina feqeyan hemû li ser xaneqayê ye yani feqe naçi ji malan ratib nayne zanî ev ferq ev gelek xeleke mühim e em bêjin em ê behsa wan bikin di nav evê da bernameyê ku em ê pêşkêş bikin çi ne mesela ji her parçeyê em bêjin xaneqayekî ew bikin wek nimûne bidin em bêjin li Rojhilatê Kurdistanê xaneqaya herî mezin û yê xaneqaya Şêx Birhan û li Mehabatê Şêx Birhan ku em zanin xalê şairê hêja hêmin e jî mesela xaneqayê wa hene em bêjin li başûr em bêjin xaneqaya gelek xaneqa hene yê herî navdar herî ew xaneqaya em bêjin ew ê ye ê ku girêdayê ewa Naqşîbendiyan û ew ê Tewîleyê ew xaneqaya Tewîleyê bi rastî bi medreseyê xwe ve bi em bêjin seydayê xwe ve û gelek mühim e ji bo Kurdan em bêjin li Rojava xaneqaya em bêjin Şêxê Xeznayê hene û em bêjin wek nimûne didim yani gelekin tabî wek fikrek serê bînerê hêja da çêbir em bêjin li Bakur em bêjin xaneqaya em bêjin mala Seyda Nûrşênî heye û tabî em ê behsa van bikin yani di bernameyê xwe yên pêş da bi kurtî be jî ewan bi bînerên çarpel medyaya ra parve bikin êca tiştê ku bername me da em ê li ser bisekirin meselekî din meselê ew ê ne meselê malbatan in yani malbatên ku xizmeta edebiyat xizmeta em bêjin dîroka edebiyata Kurdî dîroka em bêjin tarîxê bixwe kirine em bêjin malbatê em bêjin wek mîsal em ê behsa malbata Cafan bikin em ê behsa malbata Sahîbqiran bikin em ê behsa malbata Qeredaxî bikin em ê behsa em bêjin malbata
و ام بجن حیدریان بکن ام بجن مالباتا سنهی و ام بجن باکوری کردستانی کو ام بجن وقتی کوی به بحث مدرسه سور بکن ام بحث مدرسه داودیه هیزانی بکن ام بحث مدرسه میر حسن ولی المکسی بکن yani ame bahsa medresa gele bikin egile bahsa kendi medrese diyabekti li çınare derduravi yani be براسي مروب أوي نقار بهجوار نقار خلاص كان بله ام بحث تمام بکن لی مثلا دن ام تخاطب تشتكدن لور بينار هجارة بارو بكم أو جيم أو دست خطي هان براسي دهان يكي كو او دسختن د ام بيجن شخص حفص سالان حتى حيث نحس سالان د مدرسه كردستان ده هاتن ويساندن belki دهان يكي يجينن ام زانن کو كردستان واره شر نابرا ام بيجن روماي و ام بيجن persi و pişti ام بيجن işte İslamiyet, Osmani, Far, Safevi var hasıl her vakit em bizim varega şerbiye. Bu sabiye ku me gelek caran gelek hebuni hoş cidestane. Yani ev sade dehci eğer ku be cardın em bizim tişeki başej bu me. Seyyid Mehmet Ali Karadağ'ı bir hususida numuneydi de. دبي روجك من قوي خود دا بي بي سي باشا فارسي اللي ور بحث كرنكو قرآن صالح 1000 شخصت 20 فلان يناوي راكو 3000 حب جي هات نزيدا كرن دبي يك نسخة كتابكي وكي قرآني ام بيجن او قاض مسلمان او قاض ام بيجن فره او قاض امكان دنابرا çarsız salada 3000 heba yek nüsxet tenece o dibe je xalas dibe ew jî dibe derexistin mazatê milyonek sterlin hat firotin eca ji vir dixwaze vê bêje dibe welatê me ku ew qaz cihê ser warê şer û em bêjin واري خرابون وشوطاندن وام بيجن دجمن وقتي هاتيه بريا هر تشتي تشكريه يو كلابورين ام بيجن بي اواي ام بيجن مثلا تالان كريه بله تالان كنا شوطاندنا وقتي كو ام اولياء شلبي دخولن ام عبد الخان كتابخانه عبد الخان كو بروجان مازات دفروتنا خلاص نبونا يعني بالدهان باري دبيان حتى بحثا حشتي باري دبيان وخلاص بنا يعني يك تشتكي بلكي يك تشكو اولياء شلبي ام بيجن جخرا او كريا خوشاوي شوا وشخرا هزايا بلكي خلاص بن تشتين خلاص نبونا يعني بيا ويكو وقت ام مقايسه بكن يعني دهان 1000 دسخت وشاخي برهف كرنا ev دهان 1000 دسخت yani دهان یکی او دسختی کو د مدرسه کردستان دا هاتنه زیدکرین نه دهان یکی وانه وقتی کو ام بیوانه کی وها بگرنه دست ام دبینین کو که مدرسه کردستان چی قازده ولمن بینه ام بیجن چاوان وان ام بیجن وظیفه هم چاپخانه هم وشاخانه گرتنه سنبله خواه زیده کرنه لدهان یکی ancak geçti deseme. بله بیا وای امی ما چارچوبا کم زیاده ما چارچوبا آوا خوا چارچوبا برنامه کو امی روز پیش تا پیشکش بکن ما او کر yani بچک باورم ما زرال کر yani. نه زرال یک هم کارن هن خالی زرال بکن. بديتنا من او كي نزلالیه نمایت ده yani ام دزاننا ام ما تشدانيه بيشيا خو و ام تشجي بكن بله ايجا بله كرمك بله ايجا اف دسختن كو ام سيده محمد علي قراداغي نهج لندا آماده كريه بيگومان
gelmek juan tene vaki kumegu tariha nüvisandınavan o cih nüvisandınavan daya xuya kirin gelek juan jihene navaruka wan bixwaji em bêjin ew kiriye li ser sekiriye û îza kiriye şilove kiriye em bêjin me programekî da behs kiribûn mesela misal yani yek du misal em bidim varyantên destana kelatim dimê hene diwan ewan da em bêjin şey em bêjin Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî behsa nusxeke memûzinê dike lê memûzîniya Ehmedê Xanî dibêjî ku ev nusxeya han di nav hemû destxetên berhem varyantên memûzinê de a herî tekûz a herî ew yani tekûstire jî tevan mesela tiştê wa hene em ê behsa wan em ê behsa wan bavekî em bêjin yek bernameyê xwe seranser em ê amade em bêjin mijarê wiha bikin Wîca programa pîşa me bûya we ew kir ez dixwazim li ser îşev bi kurtî behsa xwendina medreseyan da jiyana medreseyan Mamoste kekî ziyacî pêşî em behs nekin ka merhela ku me digijîne medresa ji bo xwendinê em ji wê dest pê nekin belê feqetiye dest pê kir yani bêjin li gunda diçin dersa Qur'anê ji elîfbê dest pê dikin û wisa êdî bi jorva diçin belê em ê çünkü li ser wan hatine nivîsandin ji bo ku hatine nivîsandin em nakevne nav detayê ew kesê nivîsandine jî wek me got mala wan ava ji bo destpêkê dibêjin belê ji bo de em ê bi kurtî yani behs bikin em bêjin medrese ew e yani medrese çi zarok nabera 6 heya 15 salî da û dikarin dest pê bikin yani 6 salî heta 15 salan yekê ailê da ku bixwaze zarokî bixwîne digire destan dibe ba seyda yan jî pêşî dişi seydayê gund ra yan êbajê ra qeza nahiye her çi be hücrê ra daxibi dibe ku ez dixwazim kurê me bixwînin û qîz naşên ne medresa mixabin qîzan em ê ailiyeten behs bikin û dibe dante be dersê seyda û dibe feqeyê yani êdî feqeye o yani li wir destpêkî alfabe hînê ewan dikin alfabe hînê zarokan dikin yani elif b t s cim h zapçim vê merhelê da zimanê xwendinê Kurdî ye qasê ku ez zanim zimanê xwendinê Kurdî ye çawa em bêjin piştî ku alfabe nas kir îca yani piştî ku alfabe ji ber kir îca nasîna alfabeyê tê çi nasîna alfabeyê çi ye yani li her mintiqê piçek cuda ye li mesela li bame li em bêjin em bêjin mintiqa hinek mintiqê wane heya em bêjin hinek mintiqê Bitlisê bi vî awayê ye em zanin ku alfabe erebî da xal li ser herfan hene îca dane nasîna wan bi vî awayê dûye elfê tune b yek bin T du ser sê ser sê tune şîn sê ser h tune cîmê yek bin xê yek ser yani Kurdiya wî bûye wek melodî dibêjin êdî wek melodî ez bawerim divê meselê da mesela pedagojî jî belkî ez ne mamoste yani mesela pedagojî belkî de yani qenaeta min yani wisa bi awakî em bêjin melodî em bêjin alfabe bi zarokan bi Kurdî dene naskirin em bêjin wek ku min got dibe elfê tune b yek bin T du ser sînê tune şînê sê ser sadê tune zadê yek ser dadê yek ser yani bûye awayê devam dike heya ew dawî dişi zarok bûye awayê wextê ku em bêjin çünkü hinek herf di awayê nivîsandinê de wek hevin mesela b t di awayê nivîsandinê de wek hevin di alfabe erebî da bes deqê li ser wî diguhere
بله وقتی بیم الفبا عربی او جی مثلا کدن یعنی نام نینو کد از بیم نام مجارا منی نام ناکم ناوی مثلا yani büyü havayı em bejim B T de şekli nivîsandinê da ve kevin yê ku wan ji hev vedxetîne çi ye ew xala li bin B'yê ye ew du xalê li ser T'yê ne em bêjin T Z mesela sad dad di şeklî Ayn Ghayn di şeklî nivîsandinê da ve belê yani gelek sahne em bêjin yê ku wan ji hev vedxetîne çi ye ew xalên li ser wan in ew noxtê li ser wan in ya büyü havayê em bêjin zarok ew dibe hînî alfabeyê dibe piştî hînî alfabeyê bî hîdî ca hînî nivîsandinê jî em bêjin dikin büyü havayê dest pê dike û diçe li ba me bixwe piştê ku ya Qur'an dixwîne piştê ku Qur'an xilas kir li ba me dest pêkê em bêjin Berya Ahmedê Xanî gelo kitêbên rêzê çi bûne lê li ba me piştê Qur'anê eqîda îmanê ya Ahmedê Xanî nûbihara piçûkan û Mewlûda Melayê Bateyî evan dixwînin pişta kitêbê din û diçin heya em bêjin digehne camiyê yani heta camiyê em bêjin ew yani bextê ku giha camiyê dibe talib bî dîjara talib dibêjin û dibe mela yani dibe mela yani kesê ku yani camî merheleke yani kitêba camî Watê ku em bi kurtî derbas be yani li ser wan hatine nivîsandin jî ji ber wî em dixwazin tinê wiha em bêjin wiha dêmenek li ber çavê ew ê dême em bêjin bînerê piştî camî xilas kir dibe mela dikarin melatî bike lê piştê camiyê geleke wan dazda ilman bixwîne yani ihtisas bike master bike jûra master we mastera îro çi ye êdî dibe master yani piştê camiyê geleke master bike û em bêjin wan dazda ilman bixwîne û îcaze werbigire yani elî îcaze heta camî jî heye îcaza melatiyê îcaza seydatî jî dibe seyda piştê ku dazda ilim xilas kir dibe seyda û yani ev merhele bibî avayê ye bi kurtî yani me bihes kir vêca em tiştê ku min em bêjin kurmanciyan amade kiriye ku seydayê Alaaddin Secadî li ser medreseyan ku nivîsandiye behsa ew ê dike yani piştê ku mesela feqetî falan ew dibe mesela behsa jiyana nav medreseyê dike yani xizmeta müşterek ê ku li hev parve dikin çi ne nava medresê de nava hicrê de yek ratib anîne ê didu parvekirina xarinê ye wex ew ratiba gotê ew usulek wî heye parve dikin hema lala tayîn wisa parve nakin em naxwazin bikevin nav detayê wî ratibê jî ji ew kê tînin yani ji gundiya tînin ya ji gundiyan tînin ez xwazim li ser ratibê xalekî din ew bikim dibê ku heta dewra Mîrê Kur Mîr Mihemedê Rawan dizî malan ji feqera ratib birine ser dewra wî miracaatê yani ew seydayê ku em bêjin li ser medrese hicreyan lêkurî kirine bihes dikin dibê ser dewra wî şiklê ratibê diguhere êdî xuyê malê dibêje ku ihtimale ku saeta ratibbirinê kesek li mal tune be yani ê baş ew ku em bêjin feqe bixwe bên ratibê xwe bibin büyü awayê em bêjin ewa di şiklê ratibê de guhertinek çêdibe yani ev kesê ku lêkurî kirine büyü awayê dibêjin belê deca em bêjin çay çêkirine av anîne û em bêjin paqijkirina hicre yani ev ew e wek li gora rêzê ew feqeyên ku di hicreyê danin lîsteyek çêdikin li gora wî ew dikin yani wî wan karê han di nav xwe de parve dikin yani bi sîsteme belê sîstemek heye belê vêca waxit derbaskirina feqeyan heye mesela
قاسي كو سيدا على دي سجادي دبيجي دبي كو حفتي دا دروش او فقيانا يعني استحتا وانا يك روجا سي بإينيا يك روجا سي شنبيه دوان روجان دا فقط در کونه درویش خورا و ام بیجن شاهد کن خورا پیکنیک yani وقت تکن yan dışın seri medrese edin, hücre edin, yan medrese hücre edin, yetene meyvaniyan bir havayı avdun. Ecad bir şey vakit burtici bir de havaya. Ama vakit burina şevi heye, vakit burina roji heye. Eca em bêjin dikeve nav detayî wî û behezike û piştî wî heta behsa xarina jî lib yani em bêjin çîjê mintiqê da çi xarin heye feqera çi xarin ew dibin ji malan behsa heta tiştê wiha detayî jî dike. û piştî wî usulek din heye di feqetiyê da bi cihkirina feqeyan e. Em bêjin feqe di Kurdistanê de adeteke eger bavî melabe eger gundî da em bêjin medrese hebe jî li gundê xwe naxwîne. Wek usul adeteke ku diçe dervê cihê xwe. Em bêjin heta wesane ji Kurdistana Iraqê gelek kes çûne em bêjin Kurdistana Îranê cihê wek Seqizê, cihê wek em bêjin Sinê, em bêjin û cihê wek Baneyê وەک شنوێ وەک محەباتێ لوان دەران jî em bêjin çûne em bêjin wek medreseyên em bêjin biyareyê medreseyên din û em xwandine medreseyên Silêmaniyê medreseya Kele Hewlêrê yani gelekî medrese em ê ew ê da em bêjin wextê ku em behsa cihê nivîsa destxetan bikin tê ev medrese lib derkevne pêşiya me. Belê. Öyle adetek wiha jî heye di feqetiyê da. Wêca piştî wî em bêjin me behsa ew ê nekir. Ev piştî ku kesên dazda ilman xilas dikin êdî îcaze em bêjin zenewan. Di nav wan destxetê ku ber destê me ne gelek nimûneyên îcazeyan hene. Lê mixabin piraniya wan erebî ne û em bêjin wek ew ya wek qalibin yani em bêjin ferqeke qasî ku ez zanim yani ihtimale belkî hinek ferq hebe lê wek naberûk em bêjin ewa wan aynî ye. û wek dîplômayeke em bêjin wek dîplôma üniversiteyê ku ew dikin dene sêda ew îcaza îca em bêjin ew kesê ku îcaza distînî şahî em bêjin jeratê çêkirin û xarin û yan nasî yan em bêjin Seydayê yan em bêjin ew feqeyên ku derdora wî û şahî jera çêdikin û wek bavekî şahî pîroz dikin. Wek îro ku çawa şahiya roja dîplomê Aynı wisa belê aynı wisa belê. Îca yani mesela ew jî ev yani em mesela bi Kurdî me behes kirin ji ber ku yani em naxwazin li vir mesela dazda ilman ew bikin yani ew dazda ilim me carek nîje ew kiribû lê eger ku ew em dikarin yani bi Kurdî bêjin ev çi ne yani ew dazda ilim wek ku bikeve qeyrê ez dixwazim em bêjin behes bikin. Yek newhe yek sarf e êsîsyan belaga ye yani belaga jî bi her sê beşê xwe be. Her sê beşî wî yani fıkh he usûla fıkhê mantık adab yani û kelam felsefeye astronomi yani felekeyi û matematik fıkh el-luga ku cerat bêjin ê dazdahan ve ev yani ne wextê xwe da ew tiştê ku basawan kiribû belê. ne bêjin ev bûne. Lê tabii dervê wan kesên ku xwestibin em bêjin zanyariya xwe agahdariya xwe firehtir bikin gelen kitêbên din hebûne bêguman wek îro çawan di zanîngehan da em bêjin xwendekar em bêjin ew dikin dervê kitêbê dersê kitêbê din dixwînin ew jî aynî bûyawê sîstemekî wisa hebiye. Wêca me got ku em ê behsa ew ê bikin behsa
de me got ku de her cilda kitêbê da destpêkê da Seydayê Mehmed Alî Qaradağî li gora alfabetîk her cildê da behsa ew destxetên ku ew medreseyên ku ev destxet tê de hatine nivîsandin. Em ê îro beşa ew ê wek nimûne ku em bêjin bînerin hêja em bêjin wek müşexxes jî ku ew bike em ê behsa wê bikin. Mesela cilda ewil herfa elifê da ew destxetên ku hene wiha ne yani. Dibe el came el İskenderiye. Dibe evê da piçek şikame heye gotiye Amûdê lê ez bawer dikim belki ev Amêdiyê be. Min çend car li orijinalê wê jî nêrî bêjin belgekek wa destxetek wa heye. Ev 1561 da hatiye nivîsandin. Yani em bir rakama qeyda wî nehewce ku em bêjin em bira zêde wiha ew çê nebe. Em bêjin destxetek heye li bajarokê Urmiyê 1595 da hatiye nivîsandin. Destxetek din dibe di medreseya İxlasiyeyê da ez jî di nav herfa ayê da elifê da ku hesêbkiriye ew İxlasiye medresa İxlasiyeyê 1617 da destxetek heye ku em bêjin wek kitêbê dersê ne wek kitêbê ew in yani hatiye nivîsandin. Em bêjin destxetek heye 1628 da di medreseya Gêlê da yani Egilê da ez xwazim hinek li ser wê ew bikim yani qenaeta xwe hinek nêrînê xwe bikim. Wextê ku min qeralekê din da behsa tabloyên şerefnameyê kiribû min got di tabloyên şerefnameyê da em bêjin du tablo hene ku li ser Gêlê ne yek ser Kela Gêlêye yek li ser Bajarê Gêlêye. Ew li ser Bajarê Gêlê du kesên dînî rûniştine leyzek dileyzin. Vîca ez ji vir dixwazim bême çi? Min gotibû ku ihtimala mezin yani medresê Gêlê da yani zimanê perwerdeyê kêmasî zimanê ege destpêkî jî ê pişra şiroveyê. Em zanin ku medreseyan da zimanê xwendinê em bêjin her çend Erebî Farsî yani taybetî Erebî lê şiroveyê wan ji ailî Seydayan ve bi Kurdî tê kirin. Ece em bêjin di nav Kurmancan da bi Kurmancî tê kirin. Di nav Soranan da Soranî, di nav Goranan da Goranî. Ece gêl ku em zanin wek merkezeke em bêjin Kirman yani Zazayan em dikarin bihesbînin. Türkiye belê. Ece gelo yani ev destxetê han yani zazakî nebin yani em bêjin kesên ku bixwazin divîwarê de lêkolînekî bikin eger tiştek wiha derkeve ortê rastî ji bo Kurdan ji bo em bêjin dîroka edebiyat dîroka ewa zazakî em bêjin wek xezîneyeke tiştekî gelek hêja ye. Yani ez qenaeta xwe tabî dibêjim nizanim tu belke destê me de tunim. Êca em bêjin destxetek heye li Eşbermanê hatiye gundê Eşbermanê. Yani hinek mesela medrese hene bi rastî ez nizanim yani mesela Eşberman ez lê geram jî ew jî kirim min nezanî kar ku ye. Yani acaba Başûrê Kurdistanê ya Rojhilat de cihekî dine em mesela tiştê wiha derkene pîşa me. Ew jî di sala 1627 da hatiye nivîsandin. û ca medreseya gundê Erihê Ece ji vir derkeve ku em bêjin 1640 da hatiye nivîsandin destxetek ji vê tê dîtin ku Erih ûçaxî gund biye. Em bêjin ne nahiye ne qezaviye. Yani em bêjin melumatê wiha jî di nav wan destxetan da em bêjin bi destê me dikevin. Vêca em dewam kin wextê xwe bi evê rabikin ca medreseya El Ehmerê dibêje. Yani medreseya Sor a Cizîrê.
او جی 1695 دا کو دستخط که یدنا وان دستخطان دا الور هاتیا نویساندن اجا ام بیجن پشتیویت مدرسه شنوی 1600 مدرسه کلا اربیلی 1699 مدرسه آمیدی 1730 هم گورا تاریخی هم گورا هم بیجن اوی رئیس کریه و مدرسه گنده ارقاسی گوتیه لی اف arwas لولايتا مكسي اجا امل برد بينكو او شاخ مكس يعني ولايات يعني ولايات از باورم بكد نه معنى ولايات يرودا بكد معنى مركزا يو ميركتيه دا يعني تيب كارانين ام بيجن بله اجا ام دبينكو ام بيجن جمارا ناوي مدرسين كردستاني لكونا چنا حمي دوان اوان دا درد كبن ناو دستخط دا درد بله اجا اگه کمرو ام بیجن بکار اوان حمی وقت او بکه وقت تصریف بکه و طبی خوشتن برود کن اجا اوه کدین ام بیجن دستخطه کردن که 1720 هاتیه نویساندن مدرسه مولانا ابراهیم قاضی لبروجه البروجه از قاطع زانم گنده که ام بیجن مدرسه بروجه هبیک و ام بیجن مدرسه که بنابو دنگ دیگ شاخه ایجا مدرسه ایتوتی مثلا 1707 دستخطک ایجا طبی اول لگورا اوینه لگورا تاریخ آوانن و بشن اویدن دا جلدین دا جاردن نوی وان مدرسه آن درواز بن و حرف آیدام ایجا مدرسه مولانا احمد ام بیجن 1708 دا و مدرسه مولانا ابراهیم رش لسلیمانی مدرسه مولانا ابراهیم 1793 دا دستخطک هاتیه نویساندن مدرسه امان الله خانی والی کردستانی لسنه اوجی 1809 دا مدرسه مولانا عبدال لنگود نیره بینید yani lib او درد کبن yani ام بجی جمارا ناوی مدرسه هن وقت کمکو وقت پیوک yani براستی وقت مروان دخونه مرو لی دنیاره کو yani از نزانم yani کسی کو دوی واری دا لی کوری کربن ولاتین جیران کردان دا ام بجن فرهبونا ام بجن بوی حجم هبونا مدرسان هبویتونه بیا از باور نکم yani کو بوی فرهبونه دبا تو جیران کردان جیران کردستان کو بوی فرهی بوی حجم کو مدرسه هبن و بله yani بوی آوای دوام که و حرفا yani حرفا آیت قدرک دشه حتی دشه ای پی اوان حتی 34 نوی 34 مدرسه ام بیجن او کریه گوتیه لبر و چند حبیدین جیان بیجن بجن مدرسه ملاز حد جلی مثلا 1856 مدرسه ملا اویسی عسکریه مدرسه ملا اساق لهولری و مدرسه گند ایرانی جاردن گند ایرانی یکدن هیا مدرسه گند انباره و بری آوای هم بینیم که و belge gele kejane mecbur kesin ku bixazin li ser medreseyan lêkolînê firehtir bikin. Edvê medrese mala Ehmedê Bêjûyê. Bêjûyê ez bawerim bekê gundê aliyê hekarî Rwandaran xelat nebim. Medrese mala Ebubekir yani melek küçük ku yirad bêjin. Melek küçük de ewa faqetiye da hünzanin ku kitêbê wî hene. Melek Melahat'ta küçük mazın خاصی کو از آنم یعنی پرودم من مدرسه‌تون لی از با ملان گلک با مد گهلی بیمد بیرام دامایا بله اجا ام بیجن مدرسه بازارو که شنوی اوجی 1895 دا مدرسه مولانا ابراهیم لی بازار سنه مدرسه مولانا احمد کره حسن بک مدرسه الاخلاصیه جاده لبتیسی yani büyük havayı devam tüketişi ev harfa em bejin elifi bir ku cilda yeki da em bejin ku behs kiriye
فكرة ويجي دامكو وقت ما لها خوان وقت ما بليجي يقول دسبيكا هر برنامه خدا أبي 10 دقيقة بدن یک جوان مدرسه بله ام بيجن لغورا الفابetik أبي كيماسي جبو بكبا قيدي أبي بحثا وان بكن وبيشتو أبي أو مجاركو دوي برنامه ده أبي بحث بكن أبي دربازي ببن يعني إشاف أز بيجم أفقد بسه إشاف أفقد بسه اللي أو تشتكو جنابة باسكر أو بيرا كد قوتن كد نخواندانه یا جی نه او کن نزانانه مکتب ندیتنه نظام چی ندیتنه او بیره او که جورته راد که چکی لأوروپا جی دوی دمی دا اف قصة مدرسة و اف قصة او تنبونه بلکی زانکو حبه ده حبه وان هبونه لبذي آواي خلق نخواندیه بله بالصدان بحضارا براسي أمي أو بكن يعني بواجهة دا وقتی کو ام برنامه خو پیشکش بکن تجمرا زرالتر درکبه افتنی جلدا اول دا حرفا الف تنی بو يعني ها حساب بله اما همه حرفا بدنا بر و چند مدرسه مهنه چقد كما هبنا هر یکی بله هر یکی ده کس تیدا بخونه که مرا حساب که 1600 دا او قصه خونده کاری مهبونه 1500 شخصیت بله بعلمو باوكو بلكي اسلاميات اول هبيت دا ليل كلكاويجي فيزيك هبيه كلكاوي نظام فلسفه هبيه ادبيات هبيه زمچه هبيه فلان هبيه بيوان هبيه امي فاناجي هدي باسا وانجي بكن از باور كم برسكي ما انا براوي برسيبين نفع مفارقه دو زیابه تی بیرا من مله لگند مختریا وان هبو مله لوی گندی ملهید کرن تی بیرا من پرانی جبو به کدپه و تکلی وان هبو زیدتر به باشور ولا كاك فخري بني راسنا كاك فخري الناس كم شو إسرابي خجرة شنم يعني روشنبيريا ما بملاي ما دست بكريه يعني روشنبيري ما دمك جالك دريش ملاي ما بنا إجا أم بيجن هناك مدرسة هبنا هناك مدرسة براسي فقين تيدا خواندنا ازدان بجم صاد لصادي حفتي حشتي ولا باريس دركتنا يعني مدرسة ميوانة از كارم يك جوان براسي او بكم يعني وقت الليفر ميناجي بدم مثلا مدرسة مالا سيدا از كارم بجم او فقيل كولور خواندنا يعني برانيوان روحي ولا باريزي بوارهبو يعني از خوش هادم قالك كاتي كولوي مدرسة البته كي ترسيوجي هبيا او وچاقی حرکت کردستان چارپاچی کردستان حرکت ملا مصطفی بود و البته که وک خوانده وک روشنبیر وک زانای جوات همه و اوان جامعران هم بیجن واجبه کل سر ملیوانه پیکانینه و روح هم بیجن توگره کل پارچه که دست پیکره بود هم بیجن روح حيوان نتوي الفان ديا وبيواوي بيجن بحث كرنا يعني وك براسي هناك مراهبون او بون وك ماكينه بروباندا دو بيبون زاني يعني عجيب دنا خلقيدا بروباندا بآياتان بحديثان بنظام شلون وام بيجن خلقي جماع باشر تقالينا خلقي اقلابكن و يعني تشتكو هند بيجنو صانع يعني بله زانای مجیه ام بيجن وك اندام نبيجي سمپاتستاني پارتي دموکرات يعني شاخي او هبو باشخه زانای مجیه او بون خواندبان ما خواندکار مجیه او بون ايكو خواندبون جي او بون وقت خدا او بون يعني او دوی وارد اونینه از بخواش شاهدم
لبامه ملت چون زکای خلقی بازو گنم و نظام چه توپ کرن و دشاندنش بو برزانی از خوش شاهده ویمه از او چه 10 سالی کن بله لباوان بله بله درویوی براسی اوا ملایان مسئله که دن داجی yani ev belgeyin me ev berhemin klasik in kulha desimedacı Ali Hariri Melay Ciziri nizanım fakir tayran bigre hatta bi Ahmed Khani parani distaya van melayan da geçte devrame hem gerek kabul kin emi program xad برنامه خود بحث بگین کو yani او قصد زحمتی او قصد قاسی او قصد من زخته دوان işte kuan bahskin parasına vakti Seyde Mehmet Ali Karadağ'ı bahsavan deskatan bizim deskatına 500 şahsat ruhbalın yek deskat tünü bizim kim deskatan bizim hele ku jikharına mişkan cidlupan خلاص buna kısmına bin ardı ve şartına uan bizim tahdayı ditine u gerek zahmet keşana li em gelek spasyavan bikin brasi ev berhemen ku iru berhemen klasik dese medanın em bejin edebiyat ama o duvaret dese meda desayavan melayan da o em bejin geçtiyeme em gerek xabavan eziyetavan van kedavan bir nekin o em minnettar bin juara ek o bir şekilde tabii böyle بله از باید کن برنامه خواه ما اپیکی باساوی کر و ایکو تماشا متکن اواناجی تی بهیستن که امی چپ کن و مجموعات بیجن برای لحبیا مبن ما برنامه نها گوتیه مهی جاره که هم کن لگور درفتی خواه اگر کبو او درفتی ما چبه هم تکارن بلکی بینن 15 روز 2 هفته جاره کی لبرا لحبیا مبن او تشتی کننا ما باساوان کریه و هنک تشتی دنجی هناك تشتدنجي أمي بخنا برنامج خوا و حتى ما كي بين تخشيه ده الخوا بنيرن هاي وجوابه وما مستا از جل اكسباس جنابي تبكم وجارك دنجي خيراتي وجرهبه قوتني تيب داويه ويجي بيشكش بكم برنامج خوا از جل اكسباس كم هيدارم ام بقارن برنامج ده تشتی کو حتی نه نات نوشاندن تشتی کو حتی نه لسر نات نسشاندن پیشکش بینرین خواه هجاب کن ایکو درکتنه چاپ بونه شو مال من درکتنه ایکو به دهان به ام بیجن دهان شاعر مدوان دست خطان دهه لگندین کو ریا ام بیجن پیادجی کولی نکتنه دوان مدرسه انده ام بیجن درستیر بونه و امی بحثا وام بکن امی بحثا برهمی وام بکن و هیویدارم ما قریبه کو ام گوشه که دیرو که ادبیات آخوا دیرو که آخوا لبر پیشکشی بینرین هیجا بکن و از گلک سپاس دکم و شنباش بیجیم بیارم بله جارک دن گلک سپاسی و بینران بکن که نوا ساعته کی و 5 دقیقه و گداریا مکر مالا و آوا و هر هبن بمنن خير وخشيه ده حتى برنامج كيدن امي هر ببينن خاطري